kalang ngikutin. Kayak lebaran. Beli baju kali beli cantik-cantik aja. Aing gandeng, maju gandeng. Ayo. Maju gandeng. Aing yo. Istirahat yo. Jelas kesalaki. Nah, dia ngomong tadi dirinya. Cai beli baju lebaran. Nah, sih baju lebaran aing yo lebaran doang ge make baju lebaran nih. Aing yo hong rek yang di-sharekeun. Yo. Berarti nggak tahu buka salaki gitu-gitu orang tua mah juga orang berkait tuh gerakan dalam tuh orang baju lebaran. Aing lebaran kita beli baju-baju acan di gawe gitu. Oh, batur aing masih awan ini sudah di Karawe. Aing kieu keneh bae di sana aing. Ayo. Kenapa pada ngkain gitu aing ya? Kenapa pada ngkain aing yo? Halo. Gimana? Kurang naik balik kain yo. Di jalan. Menang dia. Atuh ayo baju meloba. Ndek. Nah di jalan. Oh, kayak kadinya orang. Oh, Ya ditunggu. Beli baju. Saha? Dinyahong aing ya. bocor. Itu tuh. Ya, itu nya. Mana ya jelema? Iya. Tanya mau keren. Oh. Hei, bener dia ya jalan mana? Oh, iya jelema na. Teh baju naon teh? Loba ieu. Lain, Duitna teh ieu nu disiapkeun. Dari juga teh yuk orang ieu. Oh, meuji hayu di dieu mah. Oh, aing yo. Turun biasa yuk. Oh. Teh, baju naon teh? Ieu loba hayang kumaha. Ih, eta diuk sine. Bos ih. Ya. Teh, baju orang mah hayang baju partai tuh anak orang teh eta. Aing teh baju partai teh. Atuh loba di dieu tad yang milih bae hayang kumana pokona mah bu. Ih, aya ieu baju partai hiji. Ungu deui bagus. Model kuare teh ungu. Oh, iya. Posisinya barang ieu teh. Ih, murah tak pula mah. Aing kredit teh. Semua langsung plastikan deh ya. Oh, beli baju. Oh. Turun teh ya. Oh. Beli Guys. baju teh. Assalamualaikum. Aing beli baju dengan anak yang jadi partai gagah tuh. Tadi ya dibuka di mana bagus tuh. Sugan anu ngarageun duit yo. Oper atuh. Ayo. Jadi duga-duga teh ya. Setelah sugan aya milik bae. Wih, kapunten Kak. Wih, karena teh di dinya Kak. Karena ada tanaon. Ih, anjir geus. Kak, ulah kalau bae baju lebaran lagi ka beuli tah urang eta. Tang meuli tah baju lebaran tah. Weh, Kak. Yang teh biasa orang ngadem bae yo. Weh, seorang masak nyahoan bae. Oh, kudu tahu baju lebaran yo. Aing tenang THR, buat THR. Kamu atuh. Mau ngisirah itu. Apa aja Kak? Anak balik lah yo, nek bikin baju anak aing yo. Bro Kak. Aing itu nambah ya ini. Pakai baju gitu aing yo. Yo, lagi kan udah ini. Bajunya dipindun. Jadi ya, baju aing mana tadi di bija. Soalnya lu maling eta. Aing baju aing. Aing yang udah di toko aing baju. Aing serah lah yo. Ayo mah bajunya aing maling ini aing. Ayo. Mari sang laki aing terbalik-balik orang nyar janda gua. Ngomong-ngomong nyar baju lebaran terbalik-balik. Beneran hoi ya sang laki aing terbalik-balik dong kayak mahanda boy ya mampirna. Ngomong-ngomong lu baju lebaran sekali keluar setahun terbalik-balik. Non, ngowok-wok bae. Cucur gini,
main maling eta. Mah bawa. Ini sih baju lebaran ini. Baju pakai baju naon? Lu pakai baju partai. Aku tadi gua orang masih baju partai, mau makanya tadi maling, hayang eta nu maling pakai baju partainya. Ih, sing. Udah amat aja gitu. Assalamualaikum. Welcome. Tuh, dulu tuh. Ah. Tuh, anak dia datang. Kumaha dia ngajawab nak? Aing cicing bae aing mah. Waalaikumsalam, weh. Di mana? Sulinnya. Kadang-kadang dia. Kadi nang. Nek aing nu diobrolkeun ya. Pak, mana baju lebaran? Hai, kana bapak dia ulah kana bunga aing. Nanya Ah. baju lebaran. Mata dia mesti dibelikan baju lebaran itu. Anu lama tuh. Baju partai, kumaha deh? Nek, mana? Lain nong, tadi mesti dibelikan, atau apa nong, atau baju, geus kredit segala, lain tong, kita boga pakai kredit, eta baju. Nang baju partai, eta, tadi dieureun lah di jalan aing kieu eta, anu maling, eta baju partai, baju panjang, bagus eta, kayak mah, poh, disiaran di baju partai, bagus eta nong, nang lama pas eta ngepres eta, poh gagah. Kak, euy. Lenong. Kadi yo. Enggak, kadi kakak sebenarnya kadi yuk. Perlu orang. Sih. Kadi ih. Baju lebaran. Disamperkeun ku aing yo. Kadi yo. Oke. Lenong, Kak. Oh, aing ieu mah tembok. Mana eta? Martabak. Baju dia bolong otak. Dulu. Partai tadi nang meuli. Oh, bagus amat dong. Baju lebaran dia. Paling dia dusun baju aing di paling-palingan dia aing kerting tadi di jalan. Lah ini mah baju urang menang pamer. Aku nang meuli nang ati dia aing di nakain nang meuli. Di mana dia? Hai sih lagi. Mana eta gitu baju lebaran nah. Baju partai. Anak aing mah baju partai Jawa di lemari. Cicing deh lo gandeng dia. Tah, baju partai teh jadi kenulap dia ujung nama. Mana? Mari kita nong. Tah, baju nong.